Chibai ole July ni somni pahni sang ni somni parukania an riat thau angin India ram boruak asa chho le maya me tha a medical school exam NEET UG paper alik nuwa zirlai mi nuai somni tel te mevin lung oi lo na lan tirin hunan manga heta mi pui pung khom te hi police te chuan tear gas le tiang tenen tharum mangin an lo nor le ta police ta chat dan hi video viral te po kan lo muanga engma poisak an nei lova tiang nen patlingin zakkaw mevin tiang lian tak takin mi pui lung oi lo te an vua a mei chia po an thliar chuang lova chu tiang chuan tharum nen na takin an nor le ta hei hian ti ati tam hle maya news 10 khata phei chuan July ni som ni le pakhat zana khan mi pui lung oi lo police in an vuak te le he thila wanga nun na chan te an tuar puina wanga pung khom te chu police in tharum mang bokin nor dar an tum le a chuta chuan mi pui lam thinrem hian chem sei pui ron lek chuakin police ho hi an lo sat le veni in an soya tin he buaina hian police kara hian RSS ho te anin rol vele ni in an soya chung mi te chuan tharum nen mi pui te hi an beilet ni in an soya boruak asa chho le a Nepal nen India chuan tekhin atok chho me ka ni Middle East buaina kal chho me ka Iran chu azan som nan US in abe chunjom ta zela an ni po an boruak atang chho viau ani hemi chung chang hi kan ngai thanga kan channel min ngai thak sak thin tu te min la subscribe lo tam tak kan oma min lo subscribe ve theu tu le tin like le hype min lo pek sak ve theu turin kan han ngen ma sa chawani India rama thalai intel khom hroi tu cockroach movement chuan thotan ni khan eksa thu chua siamin an pol din tu Abhijit Dipke chu police ten an hruai nia an lo soi to chu tuna hian tang lovin veng chunga a omani ti an nem heta protest hruai tu chuan thalai tam zokin hliam an tuar to lo nan parliament pana march nei chu an thu ri ti asoyani thotan nia police nen an in be na hliam tuar me za somriat vel zat sarkar damdo ina te da lu an ni health minister JP Nada chuan CJP hruai tu te akoma sarkar lam in ron khom na tur hun adilani opposition party te chuan police te chet danan dem hle a Modi party hruai tu te ro chuan he tual chung buaina hi an ruwa man chopani jok mai thei ti in an soi thungani he buaina hian exam paper leak le namu har salutuk chung changa thalai te thin ur ati zual jok thei ti in analyst te chuan an soyani cockroach movement chuan sarkar du lova lung oi lo na protest chu an chun som zel tur thu soin amairo chu parliament pana march an nei to don ri lo ti an soya hemi ma jong hian police tanen anin nor na mi engemo zatan hiamani Delhi police te chuan thotan ni khan New Delhi laili muna in be na mi za somriat vel hiaman oma heng zinga hian police le security za som pariat zat protester mi somru an tel ti an soyani cockroach Janata Party CJP din tu chuan protester za somnga ayatam damdo ina enkol me kan ni ti ina tar langa police te hian tiang mangin protester te an vuak baka tear gas te ka chuani in an nor kirani me tha a exam paper li ka wanga zirlai vaibel chhani ayatam buaita chungchanga CJP movement hian education minister Dharmendra Pradhan ban an phuta he movement hian generation G thalai vaibel chetam tak a hruai khom me kani he lung oi lo na hi prime minister Narendra Modi a tram thumna a an ma chon lian ber ani me kani CJP din tu Abhijit Dipke chuan thalai dang an hliam to lo nan parliament march chu thul ani ti in he rally thop tu te abik takin meiche protester police puitling te vuak tuar te hna ngai dam adilani police te hian thalai te an soi sanon le don ani chuan marchi kan nei to ri lawang tin press conference a soyani police lam chuan protester te chu
dik takin kol tak le buai na siam zonga an che ta wangin hetianga nor kir hi an ni thuan soi thunga he movement paper lek chungchanga hian activist sonam uang chak chuan jun ni som ni le pariata tang khan cho along hei to ba ka in ring nia damdo in lama hruai ani nu khan boruak hi atang chho zui ngal le ani CJP chuan health minister JP Nadanen anin biak noin sarkar lampoin hemi chungchang hi an ngai to mek thu asoya an thil phut te chu sonam uang chaka chua zalen education minister Dharmendra Pradhan bantir exam paper leak wanga intilum zirlai chung ta hnena cheng million som US dollar nuai khat le sangli jang na dom na pek te an phutani analyst te chuan he in biak na hian lung oi lo na ti zia om deuh ma se thalai rilru an nual to lak lo a hei wang hian Modi a sarkar tan he buai na hi machon har saber te jingami alani zui zelan ringani thalai tam tak lung oi lo na lantir tu te chunga police che dan hian dema hlo hle a police te hian kut khing nin thalai pung khom te hi an vua a kut an thak na sa hle ni mun rang ranga tanga thalai te cockroach janta party CJP noya kal khomin parliament pananor an huai hot police tenen anin machon nu che hian prime minister Narendra Modi chuan ram chung mi pui tele thalai ma khua atan foolproof exam system ti swal le ruk chwa aum le mia to lo na tur khopa ven gymnastic siam atul thu thole ni khana soya me tha a medical school exam NEET UG paper alek nuwa zilai million ni nuai som ni chuangin angong an tuar to a zirlai thanem takten nunna anlo chan pha hial to ni parliamentary affair minister Kiran Rijiju tarlan thanin prime minister Modi chuan in tilum hial anom thu a khiat vele ma alak wat thu le mi hring som pathum man an ni thuwa soya thalai te ma khuwa thirin poi soi lo te poi soi thei lo turin thu nei tu ten strict tak ma la a ati sual tu te hremna strict tak peka system rual khai tak siamani turan hi ti in Modi chuan alliance MP te hnena asoyani protester CJP te chuan education minister Dharmendra Pradhan bang tura an phut na chun som sel tum ma se police ten tiang le tear gas an man chiam to wangin thalai te hiam tuar non tir an du to lo awangin parliament pana march nei hi an top san le ri ani Delhi High Court chuan hunger strike lo nei to maksai sai award winner sonam uang chak chu sarkar hospital atangin private hospital son zalen phal sakania hei hi protester te phut pathum jinga pakhat sarkarin ati hlothin nani thalai lung oilo pungkhom policein tharuma an be hian khovel adeng chuak ne lemaya July ni som ti le pakhat zan khan dar kwa vela Rahul Gandhi leader of opposition le Congress roi tu ni bok chu ni paper leak wanga education minister bang turanor na man ania Congress MP zong zongin prime minister office kota lung oilo na an lantira jantar mantara thalai sing rualin CJP huai hotin du lo na an lantir mek bokani police jinga hian korvar ha tiang keng le mai tuam anin phum rutau maya nameplate tello police lem an tel trau bok chung ta chu RSS activist sawan ni tu man dim lova tharumin mipui hi tiang lian tak tak mangin an lapop pop mai ni July ni som ni le pakhat thole zan po khan jantar mantara tho tan nia zirlai kutwar lainat tu thalai te an kal khom le a police lamin kut an lo thak le a thalai ho chuan do reng du to bik lovin chem seinen an beilet ve ta a an satlet ve si amaya boruak hi atang chho zual le a he thil boruak thalo tak mai hi alian chho zelani chuan thalai thinrim zual zel hi sarkar po hian dang thei lovin Nepal ram ang maya boruak thalo kha athleng zui ve lowang ti po soi thei ani to lovani Middle East lam thu thara ngai thak chun zomang US sipai ta chuan
Strait of Hormuz along te bei ani lo nan le Iran chakna ti niam zual sel na turin Iran ruah man na mun dang te an be non le thuan soya US President Donald Trump an US sipai mi pathum zet nun na chan te phuba Iran laka phuba lak ani tur thu a soi nuwa he be na hi a thleng zui zel ani hemi chang le thian Iran chuan tuyal thei phur long lian oil tanker pahni le Bahrain Kuwait le Jordana US sipai munte a be thu State News Agency irna chuan apuang ani July ni som ni le pakhat zan ni som ni pahni jinglam thleng khan in be na hi kal zela hei hi azona zan som zet Iran an be na ni ta ni President Masoud Pezeshkian chuan Iran chuan tuna hian US nen in do na tak tak full scale war an nei mek ti asoya Trump chuan tunkar chunga US sipai pathum thi te Jordana pahni le Iraka pakhat thi te hriat rang na le za na lan tir chungin Iran chu zanina na takin kan ka pang ti alo soilok to ni US Central Command CENTCOM chuan an be na thar bera Iran Military Command Center toi poilam chakna te missile le drone ka chuana mun te le air defense system te an target ti asoya Iran chimthlang lam khopoi Tabriz kianga te thilpuak thom ari ring le a heng muna te hian mi pakhat athia mi engemaw zatan hliam ti state media chuan a soyani hei ba ka hian Gulf pota Bandar Mashahar le Bandar Imam Khomeini thlengin chimchak lam pot Chabahar le Konarak te thlengin an kap tel le ni CENTCOM chuan sum don na long te chu Strait of Hormuz kaltlangin alakal chun zom reng ti asoi thung Iran chuan an sipai te chuan oil tanker pahni Strait of Hormuz a kong himlo an safe and hazardous Southern Road lama kaltlang tum te chu an kap ti le chan chuak tu te chuan a thok tu te chu an va chan chuak ti state media bok hian atar langa United Kingdom Maritime Threat Operation Agency UK MTO chuan Strait of Hormuz a tanker pakhat chu engti hriat lovin aka thule a sipai te chuan long chu nut che in chan chua na long te lifeboat mangin vaukam lama an kai ti asoya UK MTO soidanin tanker le Iran soite hi thumun an ni em ti ero achiang lovani Iran Revolutionary Guard Corps IRGC point thotan ni khan Bahraina US company Amazon Data Center at target thu state media mangin an puang boka IRGC chuan US company Amazona Bahrain data infrastructure berchu cruise missile engemaw zatin an kap chiatin State News Agency irna chuan a puang ani Jordan chuan zirtop ni khan drone panga an lo dang ti asoya hemi ma ninga ni tlai khan missile pathum an lo kap tlato ni Bahrain chuan Iran drone te chuan an air navigation system te an target ti soin amero chu thlo theina kal vele ro ati boilo ti asoi Kuwait Armed Forces te point Iran drone te an lo dang ti an soi boka thotan jang khan Department of Defense chuan Jordana Muwafaq Salti base Iran be na muna US sipai thi pahni te ming apuanga heng te hi private Isabella Gonzalez kumsom pakua Texas mi le Lieutenant Taylor James Fihan kumsom ni panga Hawaiian mi te an ni CENTCOM chuan amma asipai bota chungchanga arwang chu helai in be na kiang vela hian muk ani ti an soi bokani July ni som ni pakhat jan lai ni som ni pahni jing lam thlengin US Central Command CENTCOM chuan Iranin Strait of Hormuz along te abe chun soma wang le US sipai te atha awangin zan som na atan an be chun som le a Iran sipai mun poimo missile launch site le radar base ten kapani Iran le athlop tu pol te point Kuwaita US camp Arif Zan base te le Middle East US le athian ram te missile na kaple bokani Bahraina ral kheldar siren arina sale hle to a Bahrain chuan an van boruaka an ram be na ral thuam lo lu ta wangin ral kheldar hi antiri ani Bahrain Interior Ministry ram chung na thok ministry chuan mi pui te chu GI lova hadam taka tur le
an sahim na mun pan ngal turin a riat tirani Bahrain Defense Force Bahrain ven him na sipai chuan amma dai khan an ven him na call system te chuan Iranin van boruak atanga rong taka aron be na tam tak te chu alo kap thla in alo ti chiat sak to ti alo soi to bok India huna July ni som ni pakhat zan lai ni som ni pahni jing lama buai na hi azwal chho zela kuthi ten Red Sea Saudi Arabia long te be blockade apuana wangin India le China pantur Red Sea port yan bua oil phur chuak commercial ship te chuan bap el mandep state lam zo ngam lovin Suez Canal lama an kirle pha ani Bahraina Amazon Regional Data Center po Iran ballistic missile na kapa US military infrastructure support pe a an pu wanga helai hi beyan ni thu Iran hian anron puang ani US CENTCOM 10 Iran thlang lam le chim lam military base missile launch site an kapa Iran sipai te point Kuwait Jordan le Bahrain US military installation te missile drone te mangin an kap chun som reng bok ani Israel Security Cabinet te chu ni som ni pakhat zan lai ni som ni pani sing lama anin mukhoma Israel hian in be na thara in barlu le chungchanga an fim khur hle a Israel chuan in dona an tum an hlothin main US le Iranin in ka hayan siam le thut thina hei wang hian in dona chun som le hi an hre ta deuh ni in an soyani US sipai te chuan Iran chim le thlang lam Shiraz Konarak Chabahar le mundanga Iran Military Command Center missile launch site le radar te an kap zui zela Iran le athlo pol te point Bahrain Kuwait le Jordana US base te an kap le ta Bahraina Amazon Regional Data Center thlengin Iran hian abei to a hetiang ani awang hian in be na hi azwal chhozel don ni in alanga Iran President ber point Indo na hi Indo pui tak tak full scale waranita ti in asoi hiala Iran hian direct US ram chung abei phak miau lo awangin Middle East biala US sipai ten mun ma an nei te abeya heng awang hian sipai mun ma chau lo mi pui mi mirina an mamo mun rang ten atuar ve zela chu wangin Middle East biala US ho pui ram te po hian Iran hi an to reng arin om to lo ti hi mithiam te chu dan ania Indo na hi kal sel ani chuan Indo pui tak tak hi achuak zui lawang ti po soi thei ani lo ti hi mithiam te mu dan ani tame kani Iran le US in ka hayan lo siam to zom zui lo ta lo hi siam that le tumin ramdang palai diplomat te an tho chua mek lain Iran official pakhat chuan tho le ni khan Pakistan palai mediator tenen in biak na an tranti official pani chuan Associated Press AP News Agency ne na an soya Iran Interior Minister Eskandar Momenian Pakistan atlo hi in rem na cheto siam thale tura Pakistanin chak takama alak mek layania amai ro chu in be na ti top ani theinan ruwa man na thar engber nge siam ani don ti ero an la chiang theiri lowani Momeni hian Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir amuto ti in biak na chungchanga thuru ani awanga he thil soitu an ping thup official pani hian an soya Momeni hi thole ni tlai lam hian Prime Minister Shehbaz Sharif po mutura beisei ani boka he thu kan buat sai lai hian muzui ta em riat thei alani lo Pakistan political fuai tu tele Munir Army staff le Defense Forces how tu te hi thakal ta United States le Iran ten in rem na interim agreement an siam na tura palai poimo tak lo ni to te an nia kar masa chung khan in be na apun lun chhota ka wangin June tha a Memorandum of Understanding MOU an lo siam to po man tla ka alan to lo tlata wangin buaina la umte chingfel tura US le Iran te in biak na do ka na kir le turin Pakistan chuan nor chho zela tumani Pakistana in biak na thlengme chungchang hi thu nei tulama tangin chip chiar zo ka puan zar ala umlova he in biak na thlen la hian
Iran point US thopui Gulf Arab ramte abe chunzum rengani pathian ni khan US Secretary of State Marco Rubio chuan chanchin bumi te hne na US chuan Iran ne na inbiak na chunzom ala in pe reng thuwa soya amai ro chu inbiak na tak tak ani turani atia kar top lama US sipai pathum ten nunna anchan nuwa President Trump chuan social media a Iranin American sipayan tha piangin an thil ti man hi voi tam tak an pek angai fawang ti ina soibokani Bahrain chuan thole ni khan Iran lama tanga be na alodan nuwa ram chung mi puite himnan ral kheldar avonon rega zanlam thlengin ral kheldar hiria Persian Gulf ramzinga pakhat Bahrain be na hi kar ni kalta atanga Iranin June tha a inremna ceasefire an siam achian tak nuwa US thopui ramte abe non le na hnum berani Bahrain Interior Ministry chuan eksa thu chu siamin ral kheldar ti ri kania tual chung mi puile herama cheng zong zong te ral muang taka an oma an sahim na mun pan turin ngenan ni ti ina tar langani Jordanian forces te chuan thole ni chamalam khan an ram chung zona Iran missile pathum an lokap thlati Jordanian military official sang tak pakhat chuan CBS News ne na asoya Jordan military chuan amapon Iran drone panga anlodan to thuan tar langa Jordan hian Iran kuthi atwar nember toni Iran Revolutionary Guard IRGC point be nahi anma ni ti nge yani ti soin rukban biala US terrorist forces te chenna an target ti en AFP mangin thu chu an siamani hebe nahi pathian nia Jordan baza khopui akaba Iranin missile pathuma aka nuwa thleng le nia Jordan hi US military le aircraft te antam na munani awangin Iran le US te inkar inremna achia ta tang khan be nahi atok mun mal le ani Pentagon chuan Iraq rama sipai te malak na muna nun na chan US sipai mingchu Sergeant Michael Emmanuel Swinton ani thuwa puang zar ta a Sergeant Michael Emmanuel Swinton kum somthum hi Fayetteville North Carolina mi le sa ania July ni som pakwa sang ni som ni Parukhan Erbil Air Base Iraq marlama Iran drone one way unmanned aerial system tato chu abom phur sutura an buai puilain apuaka apmuna hian athinga lani hethil thleng hi tuna Defense Department Pentagon chuan uluk takin achui zui me kani Department of Defense Pentagon thu chua Sergeant Michael Emmanuel Swinton kumsom thum Fayetteville North Carolina me chu June ni som pakwa sang ni som ni Parukhan Erbil Air Base Iraka Iranian drone tlato bomphut sutura anbe mek laina puaka anun na achana he thil thleng hi chui zui mek ani ti in an tar langani US Iran indo na in thanga don atlin chhota ka le Trump administration in Iran ne na inbe na atan US dollar billion somriat pasari le point rukzet US Congress ne na budget ti bel turata na adil mek lain US Defense Secretary Pete Hegseth le Chairman of the Joint Chief of Staff General Dan Cain te chu thole ni tlai lam anma ni huna dar ni le achan ve khan Senate Appropriation Committee ma thu zo fia tura thutir ania Capitol Hill le Congress a GOP Republican huai tu thanem takte chuan sipai te munition ral thuam le amu an nei zat le an mamo tak tak zok hi ala chiang tok lo ni in an tar langa poisa heti zat deal ani chan chung changa Hegseth hi an zot fia don ani Pentagon in Iran ne na inbe na a US sipai hiam tuar zat puang zar vat lovin athup deuh tlat nia pu ani chung changa zona an zot don poka CNN in atar lan danin US Central Command CENTCOM chuan liam tuar na lo deuh te hi regularin atar lang har thina ni ati Pentagon top spokesperson Sean Parnell chuan exa thotan ni khan thu chua siamin July ni sari atang khan sipai zatling lo deuh liam tuar anom thuwa tar langa liam tuar zinga atam ber hi minor
concussion liam te naw chau tuaran ni ati Geneva Graduate Institute ta Cyrus Sextuan Red Sea tuipui sena Saudi ten oil an thon chuak tur dan nana Houthi ten be pui thak an tum na hi Strait of Hormuz a Iranin be pui a thak ne na in kop tlatani atia hei hi in be na ti zual tu escalation ani a chan chu sipai in do na mual thar an siama di bera Red Sea hi ram in do zinga atel ve ta zelani ni ma se la hei hi sipai in ka na pa ngai la ni lo ma se in do na ti pun lun zonga boruak vir chho zelani bok ti in Al Jazeera arhilani Iran hian Houthi te hi be na ti zual turin an fuin an tir theyani ti en tiran du a amai ro chu fing tak le film khur takin an che ani ti in a soi theyang ati US kumsang khajakwa somria ta tang dai to khan Middle East biala hian alo enroll to a athu nei na huma chun zom reng adu a he bial region hi United States ta na poimo a Iran lo lian zual zel le mo phurna lian zok a chel tur hi lo dang tur chuan America tan practical point thil har sa le boy thak tak ani chhota ani ate President Trump hian tun ni som chunga Iran a be chan a thil tumber engol hi American mi pui ma a soi fia tok lova arwa man na tlang pui chu US yan reilo te Iran beya inrem na ceasefire omle chu du ber ania amai ro chu be na ti zual zonga chet lak du na ri ru po anei meka hei hi akuta thutluk na ommek ani atibok US yan Irana Revolutionary Guard tele tuipuya bungra phurlong abe chun som renga wangin America mi pui ta chuan he in be na hi om zenei hlei theilo anga an ngai to a amai ro chu US yan Iran ram chung kot thler le infrastructure te thlenga abe zel ani chuan Iran mi pui hrim be na ang hialin mi puin an pom a hlo om to hle a American ho tu te chuan Iran ram chung thil thlenga tang nge hian sarkar in thak thlengna internal regime change a om thei be seina chete an la nei ram ani atibok Trump hian heng be na thar te thlop tur hian mi pui amin tak theilowa American nun na la tu te kap lum tu te chuan thil poi takan tuarang ti zong a soyani kar top chau khan US sipai pathum tha an lo ni to a Trump hi thole zan khan heng sipai thita te ruang lo thleng muak tur hian Delaware Dover Air Force Base a kal tura ruwa manania ma se chu ruwa manna chu undanga son ani le ta ani President Donald Trump chuan reporter te hnena Irana nuclear centrifuge uranium ti hriam na khol an da na nia an rin mun chu US sipai te chuan reilo te nuwa na takle chevek tura an be tur thu asoya natans biala Pickett's Mountain a hian centrifuge si an sonem ti zo na zot tu te hnena reilo te nuwa kan be nge yang chuan he thil dal tur hian an ti thei engma a omlo ti in a chang ani Trump chuan soi chun zomin atlang pui thu in hetiang soi hi kachi ngai lo kan be tumna hmuna thil om hian min dang thei do na ka riat phei chuan eng tika ma ka soi lok lowang ma se he mun hi zong reilo te nuwa poi tak thleng tura be kan tumani ti in a soi ani Pickett's Mountain puk thuk tak om na tlang chungchang hi Al Jazeera reporter ava warin arin aron soi fia Pickett's Mountain aming tak kui kolang gasla mizo tong chuan thu thang tlang ti hi terana tanga chimlam kilometer zani som di vela la Natanz nuclear complex thlang loka tlang sang tak ania Natansa Iran nuclear mun pui le noya omte bom chiat ani nuin Iran hian kumsang ni som ni atang khan le noya mun ma underground tunnel siam tranin tlang chung thuk taka na an thok zom ta ani hemun hi metarza fit zathum aya thuka lungpui granite toilaba puk an kher ania Iran hian an mun pui dangte ti chiat ani awangin nuclear ral thuam siam na atana poimo uranium enrichment
centrifuges te hi he tlang hnuai thuk taka hian in son lu an tuma an son lut mek ni in intelligence te chuan an ring hlel ani President Trump chuan Pecos Mountain so kan bei thua yang Iran lamin lo in rin an du chuan lo in prepare ro se hi in public interview a vauna khau tak a siam ani tlang hnuai puk an siam hi a thuk em awangin le a lup na kong tunnel fortress anga sak ani awangin US ral thuam lau omber ber bunker buster bomb te point tlang chung thuk taka an mun ma hi a bomb chepha angem ti hi sarkar hotu tele military expert te tan po ngai tu ngai le thil boi thak takani antiani hetianga Trumpan kan be ngei don ti asoya wang hian he thu kan buat sai lai zan lai ate po hian be thut thei an nia ma se in be na thleng hi om thin bok ma se khoi lai mun nge an be ya enge thil chia ti te hi riat chung chung a har sa em ema Iran lampang po hian chiang kwang tak hian an soi du thin si lawa chu wangin zan in July mi som ni pakhat zan lai te mi som ni pahnih jing lam thlenga in be na awanga mun ma chia te po hi puanzar ala omri lawani empo ni se a thalam hoi zong in kal se ti hi du oma a chan chu khovelin kan tuara Mizorama ngai po gas te oil te a har sa a mi zong zong in kan tuara ni indona hian ra tha a chuang ai lova a to pa chuan hanin be viau thin ma se do kana in ma chona soifel ani le tho thina har satna zual zo thleng lo hian soifel thuai to se ti hi adu om hle ni